Ungumuntu lohlushwa bo-BP, ushukela, usetulu ushukela, uhlushwa nje kunona, ukhuluphele kakhulu nemanoni emtimbeni, dokotela soya-complain. Na uhamba soyahefutela, listen to me very carefully. Ngitfolele nje thengasakazana lema-aphula bese songitholela nekhukhamba. Soyakubula ke lokhu ubulale lama-ephula wasusa letigogo leti-green nalokhukhamba unciphisa le-potassium. Uyakuthatha kufaka emshinini uyagaya lokho iblender uyagaya kuba ijuice eceleni bese songibilisela emagcembe emgwava utawabilisa nje abe lapha 10-15 minutes olabila uyawathatha ke sewawaphotisa uwangeta kule juice lona losoyakhile bese sowuphinde ungeta i-lemon juice ungalishiyi lilemon ufaka i-lemon juice ungathenga lele etitolo noma lona mbamba ulikhamele. Listen to me, soyayiphotisa kahle ijuice yakhe efrijini. Leyo juice leyo ke utawuqabula ngayo ekuseni emini ntambama njalo nje nawudla uqabula ngayo womile uqabula ngayo. Ngiqinisile ngifuna ngathi buntamake itawehla iweight yakho kubaleke imikhuhlane kubaleke konke nje lokho ifana lokungathathi kahle lokho. Mina nje bengishaya 98 kg nyalo ngibambe 80 ngekusebenzisa nje lokho ngaphandle nje kokubese ukhathateka utabuya ungibonge uthi zowe.